E whaatal whātu se whaapoponga o talafou le radio sa mōmei Australia. Ua taunura pānemia Australia i Peru, mō whonutanga le APEC, le ua li putio le atala noai fwoi masui mea tunu o le Pasifika. O le vanga mō mua le whainga malanga Albanese, le a awa iei talanoanga le G20 whai e Brazil, a wali putia le APC o le ale a wai Trump i lea whonutanga, ai le tau mata stasi reo mata upo la talanoi na le whaidua inga, e meise ana fuafuanga sa whaatata le temi wasola, o le a whaia ini la whonga e tutongi po o tariffs mo o loa e awe natu i Amerika. O le whamtananga Albanese na whaia o le malanga na ia wai, o lo wha moe moe wha o ngāle mafutanga masaina ma Amerika, e arufi aile tura e mai o se taua wha wau malo i tūranga tau whatawa inga. O whātūranga le a whaia ni whonutanga le ri pānemia ma taitai o atunuu e peo Indonesia, e meisa ru wha moe moe mo se whonutanga ma le taitai o Saina o Xi Jinping, wha pia fwoi ma Joe Biden. O mai a wha maonia e Amerika o le a whaia se whenua inga Biden ma le taitai o Saina i lea whonutanga. O le a whaia fwoi se whenua inga Albanese ma taitai o Pisinisi, ia ma taula i eitara nonga i ma taupu taupu whaatawa inga o le whaalau te reina o tamao a inga ma le marusi anga mama po le clean energy. E whaita wawhetangata o lo ta ue ono a ngai ane i mga ala o a ai te tele o Australia i le whaai unga le mai aso e whai rolo lato whaatawaina o so i fua wa mau mau o nei tina matamaiti ona o sawanga a lato paanga ia po mātua foi. Wa ta ua le a whaia ni savali e whaeroa ai ma manatua i lato wa maririu i tūranga whapea o le whaeroa ai ma manatua i lato wa maririu sa waina tono ainga e meise foi isi tu ainga sa wanga ese ese. Ai titi mai peto o sfurtasi ta mai ta ina maririu le ruwa yasu taruai e peona ripotia le 9 News wa ato i eile valu sfurtasi o ta mai ta iwa fasiotia i tu ainga tūranga whapea i le tausanga lava yele nei. O le whalapaputonga le National Rally Collective e taita ia e tangata na awhia i sāwanga ma whaasau ina mai ai e meise tangata community o i la tōlo tu whaatsia lea tau mo whainga i le whaai ungo le vaiaso i vaenga ese o Australia. Wa mea tau sangata ruai e fitu sa puru whata ma i taina whasiotia ma o se tūranga whaano no tele o te tawai ona si tia le si pio tangata i a awhianga o sāwanga i ainga ma isi no whanga ma whai i aini a lātou ngā yoinga e tau whiai. Whai mai na National Rally Collective o whata singa i e le whai ngore vai aso e au na whao ngā e tō e tō mana tuai ma mana tua so i fuo i lātou ua maari liu. Mō leo rua i teimi le mai o le 20 tausanga o le a whataunu i naise solo te te e a malo le malo i Victoria e whina wai moni si itanga, moni tongi sili mo i lātou e meise o a ieinga o ngā luenga. Wai mai le 9 News o solo te te e leo le a sawa wari e seima ngā luenga wa saunu ai le whailau tuse le asosia leo Wayne Gatt o leo lo wala au mo se si itanga e 2.5% nei o lātou tutongi mo le isi whātou sanga a toa ma le whaia o ni sifi e taiwalu ma le a whaitu la. Wai mai le whailau tuse le itu whanoa noa o le whaopopo peo leo wanga i ese ma le au unanga. Ua whaia le whai unga e whaia le te i le mai o le lua maasina talo na te ene e leo le ofo le malo sa ofo ane na o le 3% e si i ei tutongi. Whai mai o le maasina o se tema na whaamatua nei e le whainga malo a Victoria le 2.5% o le si itanga o tutongi mo tausi mai ma whaatou sanga i tutonu o le whaatou sanga. O le ato e amata na whaia ki liwa le Australia Post i le whaai ungo vai aso i le anga i atu le vai tau o le Kirisimasi. Whai mai le pūlenga o le asto na i ma le sosaha a matatu le whaai ungo le vasanei o le ato e amata i le au unanga le Australia Post. O whaai loa le pulesirio Gary Starr i le whaatalanuanga ma le 7 News o whaia lea fuafuanga i le ia whaamautinoa e taunu uma whaamomoli mameli a tangata ai le io o le Kirisimasi. Whai mai a la tau e iloa le leile tāua i pāanga le Australia Post o le maua o lātou whaamomoria o lumana i le Kirisimasi ma o whaopopofo i ma le au whainga ruenga. O whaeroa le li pule o le tausanga na te neito i titi se lau miliona a whiwhi no lātou kiliwaina. Ua whaeroa fo i le company o a whiwhi uma te tauna taunu watu le meli i le asalua sa pulu te sema i a mauti no ai e taunuu ai le i o i le Kirisimasi.
Ma le tala muli atono le awhai fo'i ma awa onga ma whamanatu mo nisi awe ta avale se tasi po nisi fo'i o tū la fono le ala te le whaatatau i le te leo le uta ma whauna aveina le ta avale ina ua whaasala ina se awe ta avale 5 toru tausanga i le mata upu tonu lama lea i le te leo le uta na awea nei lana ta avale i le itu i sauti sisi fo sini. Pai mai le ala taiva o le awe ta avale mai le whaitua Catherine Field na ia ave nane se ta avale le tu aingo le Mitsubishi Fuso truck ave nei le uta o frames u a mea i le whaitua Manango na maua leo ma whaitu le ta avale mai lo ai ono 5 cm lo o vai le isi tu lo uta o le te le ma whaina whaatanga ino na sili pe tau ese mai le ta avale 5 cm. Whai mai leo e le ai fo ima se whaailo o iai e whaailo ai i isi ave ta avale le lau tele le uta lo o ave natu. Na maua ai fo i leo ua lua masina talo na umalea o ngā le stalo le ta avale ai le ai fo i se insua le ave ta avale. E le na o le tasi la se sala ua tuuina iai ma ua whaasao na toe whaabau peo na alu ta avale lea ma le uta se i vanga na ua whao ngā se isi ta avale. Whai mai leo le whaamanatu i ave ta avale uma tausi le tū la fono na alofia fo i leo ni whaasalanga i lungo awala awa ele o toe taungo fie. Tala na Molenea Stofi.